Kardom, ili runing tikathar, tini ada pabirta, angton pen, arjuponta. Inut Komol Hussein Puagurja, Karbi Pimar Aphan Kacholang Remji Aphan Kabori. Beha bepar amen pen ke ongdung keng sang aswatum Karbi Anglong angkang rong atok anuk lutpik anlu. Lason sikedam tang ni phai krip ho arni anarlu por phai sira achitim apor malong. Inut nili pen kewang agurja jinthong ahawar patikin dok arong along inut Komol Hussein pu amunit edon Karbi ahem damsi lang lapen hor chohangdam pathisi. He munit ave pu chini lorsi soarlo inudvet pu chini si kalili kalanglang karju pangchenglu. Laso karju pater tok bom aporahut Karbi pi abang kap heripen ajok rong arat pin suatum aphan hangsi rong arat atum pen nep ingnang ponlu. Aphit abang rong asar thia hempon detsi aron ateng pen insai pon pen adayareng papi ponlu. Wothat lang so pen hemari bongru Karbi Anglong News. Ako ni hemang da puta nono la moni chini. Aku ni tuan hapen nanti. Inong si bang cheng silang lagi. Pertama dah cek orang lah. Oh ni bang, abis nong ni dah rakam tu kalau dah option nong lu ke. Amal sih. So ke bang ceng hon nalihin pen mana alang lipan kopi sih kemat ha. Kamu tahu mana ni bang cheng cek orang ke. Ini tu dah option tu kau mana bang. Akai ni wasan sih mana. Oh lah son lah bang penang kalau kut cok kamu cok pilih son lo lah sih ke. Mana kayu lo tin no masih lah sih bang jual bang masih lah. Ni pun cek lo bang sih. Ingdeng Pli Karlitang Sumila Ronghangpi Memorial Residential School Foundation Day Ketalonpon. Nijang Karbi Anglong, Lakhai Sidwar Amla Constituency ke Parlo, Langtara Ahawar Along Ningkan Suri Hinera Inkorai Si Pen Kangpu Pon Karlitang, Sumila Ronghangpi Amen Pen Kikim Pon Karlitang Sumila Ronghangpi Memorial Residential School Along Pining An Ningkan Pli Aningkan Plengtanglu. Lason si non adin akai ki toklang amo ke thek henlo khe amoy arbung binonglu. Toklang amo jong si ave pulote akang tingkuk atowar kedam asonlu. Lason thot si nijang Karbi Anglong lakhai si dwar amla constituency ke parlo langtara ahawar along ke mesen lo ke Charlie mate school kawe det ajok penang an akisung dulu. Lasi kedam tang sore hini rain ko raisi aningkan Karlitang Sumila Ronghangpi Memorial Residential School amehang pathek bonsi peneng aningkan pli plengtanglu. Labang Swamai Long Sumila Ronghangpi Memorial Residential School Assistant Headmaster Asot Hansi Pen Mai Charipon Si Bang Swamai KSA Ramsing Tokbi Alhui Sarpo Aman Penche Tongdun Lapen Roha College Principal Otom Das Bhoksong High School Headmaster Montu Sharma Ghilapata LP School Headmaster Babu Hansi Longdang LP School Headmaster Robinson Kropen Kedanglo Karlitang Sumila Ronghangpi Memorial Residential School Lothan Bang Atumpen Anparta Charlie Osumar Apia Potom Chetongdun Lapen Aluhia Hin Pen Sitami Nangche Tongdun si rong arat mati ke Charlie Klim Somar Atuma Phan mesen alam the Thanpon Lapen Bangso Ingdeng Pli Foundation Day along Charlie Klim Somar Atum Pusitami Kelun ke kan pedupon Lapen Bangso Karlitang Sumila Ronghangpi Memorial Residential School along ason kadure ason do olang kedamtang aporahu Tim Karbi Anglong ke Japon Karbi Anglong Autonomous Council Siyam Dr. Tuliram Ronghangpen Pusitami lamchak pide kanglo sita pini arni anta lamchak papleng pledet ki manghume me mati ningdok me alam binonglu lasi prapjen pen Karlitang Sumila Ronghangpi Memorial Residential School aphan kera ponje aphan alang litum pen choning report wothat lang sopen hemari bongrong Karbi Anglong News Sumila Ronghangpi Memorial Residential School along apining aning kan pli lo atak pleng abang so mai long na che tong dun apuk thak na li hin pen ko song ke Let Sumila Ronghangpi Memorial Residential School lagaidak West Karbi Anglong Eknong Doramla Constituency Langtara Phere along si Ningkan Pliaprang labang so school Kimrang ponlo peneng aningkan anu bangke Ningkan Pli chok lo niliphan same nangche tong dunang ji pulo apor tiek men sina pachini patumi sina pachini same nil tame nang chetong dun lo nang chetong dun pen ningarong lo ladak teaching staff headmaster pen ke chenglok teaching staff non teaching staff la pen da school managing committee along claim president pen chenglok ladak claim bang phi ke charap situ dun tum la pen ladak labang so hawar ladak hala guardians mate parents atum saminang chitong dunlo lapen ladak kachali bom mumar atum
dak esonalama bangke dak pini niltum tame cingki cethan ponlo education bangke ilitum Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen Karbi Anglong tokenu bangke pini anani abangta la mane la an kacethan kacimu monta ilitum hampanglong ilitum Karbi Akhai ilitum Karbi Arar tu bangke pini anianta la education important bangke mate hikha bidan athu bang kacharli dunpen itu makai tak apa prang nang jipan piniarni lason kamata theke tu menta dolang lasi piniarni labang so 21 century aningkan an pusame piniarni itu ce thanang bom cimum nang bom isilam bangke akoi kipi bangali puingtung bangalalo Karbi Anglong Autonomous Council Education Sector itu tum labang education department abang cilang pamika kedet asonsi heklong dam lasona joksik ningkan pli afrang mustame lutum abong lutum kacing honai sumila rohang pi besame bang hem ban sot dudun pen chennai kholo pen apran dam nong lo lapen chuo achik lolom hetame rahul rongpi besame lata kupi koson pen one apran bang dam juilo lasi nilutum karbilo chali song pen bang kachuningri kang tung bang ke ladak hire langtara fere hawardet lapui kalilo mane entire Karbi Anglong atok no do Karbi appearance mate agar api apo tum pustame ilitum thoi bang hem bidun dera mane ilitum Karbi Anglong pustame ilitum mesen non ke school dolo lapen labangso school long toy dun pensi piniarni ke komane bang ke doktor nang manlo pini bang ke komane officer nang manlo pini bang school along than bang nang manlo lapen komane bang ke Assam police and the me sub inspector lason nangaman usame iritum dak atok pen kacharli si naket heklo lasi jasemet per bang ke kipudam nangji bang lalo la Karbi Anglong Autonomous Council atum education sector bang iritum la non bang ke nili kachini da mateng ba iritum kelang dam lopulu tang te mane education sector bang afana bang apuji bang atangka maha bang mane kadure som sik theklong labang so tangka maha nang pi mane central pen tanang pilu mene ba state pen tanang pilu mene stame iritum afan la education afan bang afan mate la ituma puji ituma tangka maha bang ko anma mane nang pinang jilang la ko anma iritum dor flupen piniani ta dor da son theklong piniani school building ke mesen ave piniani haladak kupiloma school itu usame haladak kedat mane kedam ke bang tuar ke mesen ave la hepen ka siksa torado lasi iri tum bangke education na tu bang pe prang ji pulote iri tum aprang si bangke la basic needs bangke iri tum kenang sot aprang si bangke haladak school building manager nang po la pen hadak kedam ke bang iri tum kacheleng tuar ta mesen nang po angela pen haladak non zon hello wing mane remote area lo pulote haladak bangke mane teacher akwatar tame teacher tum ke dodim ahem asai hem busame kikim pibang kenang sot lasi mane lalo ile tum jongsi education na thu jongsi ile tum jongsi education system jongsi na phalang nu pilutang telake labang so khai kala kaching thurun elo lake labang so khai kala pa phrangon elo lake kata labang school of han akadam tang por mate labang school of han ni chenga hot kim Karbi Anglong pen penang analam cak pite kang lo school building penang kenang lok kenang yason mung ana cak kang lo sita me pinya ni anta kapa plan pesan sitai bang labang su putana tum Karbi lo tab ya sama pilo punam oh labang so puthak nilitum cuneng si besame nilitum ilitum dak eknong duramla constituency ilitum kaching hone em prova chandra sar same non em lo alang liphan same nilitum tape pachini lo throw media pan same ba alang liphan usame lampali lo lapen Karbi Anglong Autonomous Council ta lage chini pa meka alam lage lasi ladak bangke mane non ta alang litum aphan ning thelang lapen alang tum hansi rata chonghong prong lo lasi ladak labang so school bangke dak residential school lo pot ladak bangke school building ladak ko anma infrastructure lapen ladak ko anma kenangji ason amung ana bangke unti ke prapen piponte pusinil tu mange Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Turinam Ronghang lapen education in charge Richard Tok biakahai lapen
dak ilutum lokaliem ilutum kaching honai akhai sar prohat taru chondro taru sar same alangli RDP pen alang Karbi Anglong Autonomous Council tim Karbi Anglong alang session along pen chingwai pen koson sila dak unti ke pra pen ladak school building ladak ko anma ladak boundary wall pen ke chenglok ladak ko anma kenang sot kenang ji ana bangke pepleng pon serak nang pobusi tuning rilo. Burmese cigarette 27 carton khotkhoti police atum kenep dunlong. Aruni phaikhroi truck arni ada por phaike ba por malom khotkhoti naka checking along arni wangason kiri kuruk dun bom ahut. Aron re pen kiwan Burmese cigarette 27 carton along 1350 ahom khotkhoti police atum pen nep dunlong lu. Kaching nang check atum amen laki Khalil Jamadar Artaninkan plike Usmanabad Maharashtra asor lapen inut amen ke Digambar Bhiborkar Pune Maharashtra asor pusi pangthek ponlu. Kaching nang check truck bearing registration number DD02 G9558 labangso a truck laki Dimapur pen Kolkata West Bengal ansi kepaleji pusi berta ribdun long. Bukajan pe sarkuru be Karbi Anglong News. SDC therapy atumpen amit hangasai hemalong pherang kya mai kang nipon. Aruni phaikhroi truck arni Autonomous State Demand Committee matithi hekpen SDC therapy amai pen methanga sai hemalong pherang kya mai ing nipon. Pherang kya mai ke phapon alam thegi SDC lamjai sarpo Daniel Teron pen lamthi pangdakpon lamthi kapang tak atengki kedam tang 1986 17 May arni Karbi Anglong West Karbi Anglong la pen dima hasawa farman Article 244A Indian Constitution along ketok dak apot kepalong jipu aphan Autonomous State Demand Committee amahang patheklo halabang so arni pen SDC la pen kachilang rapet KSA la pen KNC cherapren pen Autonomous State aphan chesonglo labang so SDC arta Aruni phaikhroi troxi arni anki ningkan thongkep ra nerkep chokpu laswarni ketalon ponji apu thaksi pherangke amai ingni ponlo pusi Daniel Teron pen thanpon. Vis-a-vis Autonomous State Movement in Karbi Anglong and Dima Hasao. Published on the occasion of 38th Foundation Day of the Autonomous State Movement Committee on 17 May 2024. Though the 6-0 was implemented in 1952 for the administration of the hill tribals in Northeast India, a feeling of discontentment over the quantum of autonomy surfaced to the fore as early as in 1954, when a meeting of all autonomous councils under the 6th group was convened by D.M. Roy, the CEM of Khasi and Jantia Autonomous Council, to demand separate state and amendment of the 6th group. The imposition of Assamese language by the Assam government in 1960 as the official language on 22nd April hastened the demand for statehood by the tribals. When all leaders of the hill tribals met at Pura in Garo Hills on 28 April 1960 to oppose the imposition of Assamese language, initially snowballed itself into statehood movement and decided to form All Assam Hill Leaders Conference AAHLC, which was later renamed as All Party Hill Leaders Conference APSLC. Unlike the present APSLC, where no political party is represented, the APSLC that was formed in 1960 was represented by the Congress, Eastern India Tribal Union, Meghalaya, Garo Union within bracket Garo Hills, Mio Union within bracket Mizoram, Tribal Union, Dima Hasao, and hence the name All Party Hill Leaders Conference APSLC. It is pertinent to mention that Nagas under the Naga National Council (NNC) did not join the APSLC-led statehood movement, smelling a rat in the politics since the beginning, and went their own way, and finally they achieved statehood in 1963 on December. After some time, the Mijos left the APSLC movement in 1963, following their assessment that it would be betrayed, went their own way, got Union Territory in 1972, and finally separate state in 1987. Meanwhile, Karbi and Dimasas continue to remain good boys of the APSLC and the Congress till the end, and that is why they have to pay heavy price for that. The SCC Arta Nikan from Kevin Captain SCC Foundation Day
election code of conduct ay nanti enforce conduct. Silai kan do ya po. Negative mass gathering. Langsung kan ke Ilongwat Central ni langsung kan kita po along sini. Dipo major place. Hamrena son, Dongpa son, Denggama son, Dipu, atau itu Bokayan, Kajiroma, penang major place along Gojek. Langsung hak si ini press pick nangget hak. Data press look ni orhidat. Mai koran ke. Even SCI koran apa? Maka implement kami bela. Implement lo prote. Maka pinangan sisi jako na. Jadi. Election ni akan plan ilong ko. Long day kita punya yang kan joy macam land ini senaram protect dia kan long yo langsung tu masih nanti itu mah true ben nanti kau ni itu berat kan tu ni dia itu ISC apa kerja sama inton kan cisong kom lah lapan ni itu ISC lo KSA lapan KNC itu lapan mereka asong kan masih election rank kita high kita ni itu cisong kom ni lapan pina batang ke ISC Foundation Day bukan tadi di pulau. Penangan major places along itu ISC Foundation Day. Orang bilang sekali aku sabi ni. Talong di pulau hamil along itu, dianggap along itu, makan along kapre. Kajironga asalkan itu dulu, makan bukan yang dalam itu. Long nilai tertuju jadi. Penangan major places along itu. Masalah soal kami rata dengan turun jatuh hal. Nilai itu mana? Harus pergi gitu je loh. Baskarian yang besar itu ananti parti nanti kuat harus menjadi malu. Sekarang apa sih untuk ini tapi fondasi dia nongkrong dulu. Lapen ke non kita menjadi kasih semua program tampil hai anu kecil hai karena hal hai itu kami nang secara kasih turun dia turun. Saya mau ini cuma parti.